داخویانیش با رای گشتی یا جیهانی ام دبن شاهد 26 سالوگرا کمپلیا ناونتویی یال سر ریبر عبدالله اوجلان پیک هات ده مرحله 26 کمپلیا ناونتویی ده ام کتنا قناغه که هستیار آکو هرمین مته ده بگوهرتنین هرمی ین گرینگ و گریداییه به تایبتی دوزا ریبر عبدالله اوجلان نتنه دوزکه کسایتیه کمپلیا لیدیجی ریبر عبدالله اوجلان کمپلیا هری هوانه یا ناو نتوییه که لیدیجی وی پیک هات اف دوزا 100 سالا که ام بناو دکن دوزا تواهی گلان و گل کرده دوزا آزادی رومت ناسامه عدالت و وکهویه دوی روژه ده ام دست نشان دکن که پولیتیکه این دولت ترکیه لیدیجی ریبر عبدالله اوجلان جبلی بردوامی نزیکاتین قرکرین گل کرد تشتکیدن نینه پیوسته ام همو پیکاته لهمبری وان پولیتیکاین به حقوقی لبرخواه بدن و به همو درفت خواه دستک بدن برخودانی امرالیه لسر ویه که ام بانگ لگل خواه به همو پیکاته و کامن جوداین وکی روشنبیر روسپی نیویسکار شیخ مله پارێزەر ئەندزیار کارکەر مامۆستا ژن و جوان و هەموو مەجلس و دەستگەه و دەستەیەن ڕێڤەبەریە خوەسەر دکن کۆ دەرکەون قادان و بخورتی و بباندۆر بەشداری میتینگا مەزن ببن ji bo şermezarkirina komplêya navneteweyî ya li dijî rêber Abdullah Öcalan hatiye kirin û ji nûvekirina soza me ya ji bo bidawîkirina tecrîda fîzîkî ya li ser rêbertî û azadiya wî were pêkanîn. Wê roja şemiyê di saet 12 de ji stada şehîdan yan 12 Azarê mîting were li darxistin. Em dîsa tekez dikin ko rêber Abdullah Öcalan bi fikir felsefe û narînên xwe yên kûr ne tenê ji bo doza Kurd e, ji bo hemû doz û pirsgirêkên heyî yên li herêmên Rojhilata Navîn kilîta çareseriya siyasî û aşîtiyê ye. Pêwîst e komploger pişterast bin ko roja 15 Sibatê ku dixwestin bibe rojeke reş û kirin roja qirkirina gelê Kurd. Wê bi îrade û tekoşîna me vekhare roja azadî û rûmetê. Azadî ji bo rêber Abdullah Öcalan na ji kompleya navneteweyî re, na ji roja reş re, însiyatîfa Sûriye ya ji bo azadiya rêber Apo, însiyatîfa Gel ya Herêma Cizîrê ya ji bo azadiya rêber Apo, bê serok jiyan nabe bijî berxwedana Îmralî. Bê serok jiyan nabe, bê serok jiyan nabe.